Puro mana. Kami YouTube. Anniversary frequency. Sabi yung si Kakulintang batang sarili niya kung sinin sa radio may po Tapi ya karena lagi siya kaya.
Yasa wala pala ini. Lubos na panahon. What viewers ada yang kapan nang multa niyo kaya yung iba mga salita niyo wala. Iba pa
suruh gue makan iPad lagi juga kan. Nanti mau tidur apa lagi?